Publish bun season 4 EP. Mentang pen EP nam ta itu kiba apply ya ka SSC GD Constable nam ta ka arjar pun riu. Ta kapor kanang bun hi nomor kem hadu mentar ik exam kim 4 pentem hadu kan tari ka exam kan sedang rei kani ka de syllabus nam ta jongka SSC GD Constable arjar pun riu. Pai sangap mentang an batai hadu ka bakut ma sutu iki subject wise kiran satu lagi subject ngan sabatai bahaden ngan batai ni kong du mentai ya ka exam. Ke exam baru kan dewe ke komputer base kemudian bapi haban syuting kapo jongka komputer CBT komputer based test kadika bapi haban to exam haban syuting mo pihaban penkrebahan mentakan exam ki question baru kidon hadu prap hotli question bat kimak kidon hadu shispa ripho bat kapor kin ailat epi tang hapo jongka ripho minute pihaban pendem kemudian ba negative kadon negative marking kadai 0.25 mark lada yaka lada pitik yaka bomday kawai ka question kandai armak ma kawai ka question kamut ar sen arpho kanlong saupho lada kawai ka question kandai armak kamut ba lada pimak ya kawai ka answer ka bomday kamut kawai ka answer ka jongpi kamday kamut ba kin minus 0.25 kamut sautli ki question ki bomday lada pimak kamut kanlong shimak kamut kan minus no shimak teh ba pito to exam por phi le to ikan ka test for exam subha wat nom tek ya gitu ki ba phi phim tikana ba kim dei kamut ba nai tik re na markin sa minus mark le se ka question jong phi ba phi tik kam dei kamut kin minus mark no kat kum ki subject kin ki reasoning general awareness mathematics ki reasoning bat kadon ru ka english bat hindi nam ta jong ka subject ka reasoning mathematical reasoning kamut kandai ar photli ki question kandai sau phoma kamut ar mark kawai ka question jungka general awareness part kandai ar photli ki question sau phoma mathematics su kaju ar photli ki question kamut sau phoma english bat hindi ru ar photli question kandai sau phoma mentapan ngan EP saya ka syllabus jongka reasoning nyogini ki sautli ki subject tapi ikan ke video do ke bakut ban EP ki syllabus apan kre baha nam ta ki exam sale baha nam ta ki exam ki jongpi tu ki bala apply kan ka SSC GD Constable kan ki exam kan baha rei pihaban puli baha lada pi puli pi smart baha ban practice kamut ba pin la baik suk kan ka exam minimum hide ban yo baik ka saupo mak chaneng lani sanpo chaneng rapio ya ka saupo lani sanpo chaneng kamut ba pitikana baik pin yo baik mo pin yo baik ban pin la baik ka exam pitik na baik papinio ya ka medical test rukunju kade ka syllabus entah jongka arjar punreu ka SSCGD arjar punreu pai kan ke video do bakut subhaban like ban share ban subscribe lu ya ka channel jonga nak post kapor kana papinio sibun ki jimpantem mentapat kan EP entah jongki subject wise jongka general intelligence ber reasoning kandan ka analogy baar kadika similarities and differences kabalai kadika special visualization kabasau kadika visual memory kabasan kadai blur relation nataka direction sense nata coding and decode series arithmetical reasoning figural classification nata odd one out nata syllogism puzzle sitting arrangement mirror and water image paper folding and cutting kini gideki syllabus nata jongka general intelligence and reasoning kamut bab hipan pen kre bahar am tajung kini topik ke bangla IP haneng jungka general intelligence bat ka subject ba ar kadeka general awareness jungka general awareness GK kamut kandon ka history geography Indian polity nata economy general science environment culture sport current affair static general knowledge kemudian kini jongka general awareness kemudian kini topik jongka general awareness ikan erup haban pengkre bah nangta kabalai kadeka elementary mathematics kebanikong kade number system decimal and fraction percentage ratio and proportion average profit and loss nangta simple interest time and work time and distance measuration algebra, geometry, data, interpretation. Kini kideki syllabus topik ngam ta jongka elementary mathematics. Nang ta jongka English language part kanon ka reading comprehension, grammar, vocabulary,
nata synonyms, nata antonyms, error spotting, sentence correction, fill in the blank, close test, nata idioms and phrases, kanaru ka spelling voice and narration. Kini kideki topik jongka subject English language. Tik na bantai tu kitu kiba shemjing habaya dei bat kini ki syllabus kimla bantip na bepin puli bapin tit kor kam jenjar hi mar kirem ki koru te kitu kiba kwa ban yo shibun ki jing batai na po ki YouTube ro kiba per pilaru ban follow ya ka WhatsApp channel ga jonga SSC GD Constable ngan sabu po link subha ban ta follow po ka WhatsApp channel ngan sa senipi na dong shadong ka baya dei bat kini ki habaya dei bat kini ki syllabus jongka SSC GD Constable. Tesakan mau ban follow ya ka channel ke jonga po WhatsApp ngan sabu ya ka link ke jonga hapo jongka description subhaban sa follow mo bapinyo shibun kijing batai unta jong kini ka exam syllabus hakabai debat ka SSC GD Constable arja punriu ki explanation kin long bait namta jong kitu ki SSC GD Constable ke debe ja ka previous question paper mo kin sabatai be ja ka previous question paper kin don ru ki jing batai kiba bun mo kiba debat laki man laki snem mo hanre kan long hi kum jo hi ki question ki bawan man laka snem hanre phiaban puli bhaman pe bha phide ban don bhaya ka trik badi dak banta jong kenika reasoning te tangki ni ji ban tip ngan wan rai phimta khuble shibun.